teman-teman. Kita kembali berpetualang lagi teman-teman. Yuk kita kembali berpetualang mencari si ondel-ondel di teman-teman ini. Coba kita lihat tuh teman-teman yuk. Lihat teman-teman nih. Itu ada rumah siapa tuh teman-teman tuh? Wow, coba kita lihat di teman-teman yuk. Mantul ya teman-teman ya. Kita dapat rumah hewan nih teman-teman ini. Wow, coba kita buka ya teman-teman yuk. Kita buka, ini kira-kira isinya apa ya? Wow, lihat teman-teman tuh. Wow. Ini ada binyawak teman-teman. Mantul. Wow. Ini ada tirek teman-teman nih. Mantul ya teman-teman ya. Wow, ada tirek dan binyawak teman-teman. Coba kita cari lagi teman-teman ya. Ini ada lagi teman-teman ini. Wow, coba kita buka ya. Kita buka 3, 2, 1. Mantul. Wow, kita dapat tirek teman-teman. Wow. Coba kita lihat lagi. Lihat teman-teman. Ini ada Brontosaurus. Yuhu. Wow, mantul ya teman-teman ya. Banyak sekali rumah-rumahnya ya teman-teman ya. Coba kita lihat lagi. Lihat teman-teman tuh. Itu ada lagi teman-teman. Coba kita lihat. Kita lihat ya teman-teman ya. Wow. Ini kira-kira rumah siapa nih teman-teman nih? Coba kita lihat 3, 2, 1. Wah, lihat teman-teman. Ini ada si ondel-ondel pocong teman-teman nih. Wah, ternyata ini rumah si ondel-ondel pocong teman-teman tuh. Wow, ada ondel-ondel pocong warna pink dan warna oranye teman-teman. Wow, mantul. Mantul sekali ya teman-teman ya. Sekarang ondel-ondel udah punya rumah ya. Wow, oke. Sekarang kita cari lagi. Kita cari lagi teman-teman. Lihat teman-teman. Wow, lihat. Ini banyak sekali mainan teman-teman. Wow. Ada kepala ondel-ondel. Ini ondel-ondel Pak Dokter teman-teman. Mantul. Wah, ada panda juga ya teman-teman ya. Wow, ini ondel-ondel Pak Kumis. Wow, ini ondel-ondel botol teman-teman. Wow, ini ondel-ondel Pak Polisi. Yuhu, mantul ya teman-teman ya. Wow, banyak sekali ya teman-teman ya. Wow, lihat teman-teman tuh, banyak sekali kepala si ondel-ondelnya. Wow, oke, kita cari lagi teman-teman ya. Mantul. Kita cari lagi. Lihat teman-teman. Wow. Kita dapat 2 ondel-ondel pocong lagi nih. Mantul. Wow. Kita dapat 2 ondel-ondel pocong. Mantul ya teman-teman ya. Wow, kita taruh dulu di sini saja ya teman-teman ya. Sekarang kita cari lagi. Lihat teman-teman. Ini ada 2 ondel-ondel. Mantul teman-teman. Wow, kita dapat 2 badan si ondel-ondel ya teman-teman ya. Wow, sekarang kita cari lagi. Mantul teman-teman. Wow, lihat. Ini ada ondel-ondel Pak Polisi. Wow, oke, kita selamatkan saja ya teman-teman ya. Ondel-ondel Pak Polisinya. Mantul ya teman-teman ya. Wow. Lihat teman-teman tuh, kita sudah dapat banyak sekali ya teman-teman ya. Wow, oke, kita taruh dulu di sini. Wow, oke teman-teman, kita sudahi saja ya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya. Oke, goodbye.